تیشی کامپلوی ما حتی جبو که ام کنگره نتیویا کردستان آوا بکن ام دستپیکی چونه با برزو جالان نیزی 10-15 روز ام میوانی بون ام مگو نیت کامای واهی ام تخازن کنگره نتیویا کردستان آوا بکن پر کیفایی هات براستی گو سالان خیالی من نمیجی مالا آوا کوتشتکی آها yani fikrine mi parlamentoya Kurdistan derve yolat avapkin ki me avakir salakunif ama piştik ku me parlamentoya avakir du khale grink me biryar girt yek me go parlamentoya Kurdistan derve yolat şerri birakuji dinavbera Kurda da mahkum dike و هول داده که کرد چطور خوب دیالوگ اشاره سر بکن اویک یاد دیا پارلمانت کردستان در به ولات هول داده که کنگره که نتیویا کردستان آواب که یعنی او نه کنگره تخوازه که کنگره که آواب که بگمان جنوتون 50 حتی نوتون ها 4 ساله دیسا از بخش نوابه کمیته دابم چکو پارتی سازی ریخستنی یکیتی کرده هبون ام باوان گریان گل باشوری کردستانی گل اوروپا مگوورن ام کنه کش کرده را آواب کن پشتی 4 ساله ما کنگره آوا کر لی مخابن براین می باشور قد اپویانه که her yeki 21 kesaj mera şandın kongrere le ne binave partiye xoşandım binave kesayet le ev kese kuşandı bun de reveberiya her du partiya da bun de reveberiya da bun ama dugam serbxona am vak ev katına piştivi serokati hata girtin brezo jalan hata girtin meji peşiyare ki da meclise kongre megoko em girtina brezo jalan biryareki bistinin em bejin em mahkum dikin şermezar dikin u rojek beri rojek ev kongre davel devleta Türk dike ku brezo jalan bart beguman hinek kes hember derketin ya taybetiye başuru falan gotun çenava go nizanım o jalan çave vada insanek teröriste nizam şey falan o beban nihayet me vi biryariyet mecliste de zarbas kir ama dengeki hindik yani lepiştivi disaçon disamana phapha piştik ku brezo jalan hata girtin ve ki te zanin zedatri 5 kesa xoş avtant yani tu keseki ji bo peygambera ji bo qirala ji bo ewka xwe neşewtan diye ama pêncî Kurda xwe zêdetirî pêncî Kurda li 4-5 Kurdistan yani li Avrupayê xwe şewtandin agir vedane laşê xwe û li her derê Avrupa gel rabû piya gelek şoreş li cîhanê çêbûne Amerika Latin bigirê heta niza ku derê tu şoreşekî ku serokê wî dîl ketibe destê dijminê xwe û li piya mave tune mînakê wî tune dinyayê ji ber wî jî ew felsefa birêz Ocalan yani ev felsefe hêjî li piyaya ve her ku herê wê hêjî mezinttir bibe, firatir bibe